Zdravo svima, ja sam Milan Kostić, generalni sekretar Atletskog kluba Kraljevo. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Put me naveo u Jagodinu, na Jagodinski polumaraton. U okviru Jagodinskog polumaratona održavaju se trke na 5 km, 10 km i polumaraton. Ja ću se takmičiti u trci na 10 km. Sama Jagodina je stara preko 6 vekova, obzirom da prvi podaci datiraju iz 1399. u razrešnici knjeginje Milice, pa ne čudi što je upravo i glavna ulica knjeginje Milice. Što se tiče samo naziva Jagodina, ona zapravo potiče od jedne krčmarice, dakle postoji neka priča o krčmarici Jagodi koja je se borila protiv Turaka, pljačkala te njihove bogate karavanske krajeve Carigradskog druma i kasnije tu i završila svoj život, a jedan deo današnje Jagodine je vremenom nazvan Jagodina Utvrda, odnosno Jagodina Utrina, a kasnije je ostala samo naziv Jagodine. Vremenom se menjalo kao i Kraljevo kada je nosilo naziv Rankovićevo, tako je u periodu 50. godina Jagodina promenila naziv u Svetozarevo po socijalisti Svetozaru Markoviću. Danas nosi naziv Jagodina. I što se tiče same Jagodine, ona je naravno poznata po brojnim i prirodnim lepotama, ali i po akvaparku, zatim muzeju voštanih figura, ali kao što ja danas navodim, to jeste da je poznata po Jagodinskom polumaratonu. Za Atletski klub Kraljevo nastupit će čak 4 atletičara koji će trčati trke polumaratona, 5 km i 10 km. Bogato istorijsko nasleđe može se vidjeti u Zavičajnom muzeju grada Jagodine. U okviru izložbe eksponata od svitanja do sumraka mogu se vidjeti različiti eksponati koji su dostupni u samom, odnosno užem centru grada. Jagodina je bogata istorijom od doba paleolita, vinčanske kulture, rimskog doba, zatim srednjeg veka, odnosno veka u doba Turaka, 19. veka i dostignuća, bogatih slika, razvoja zanatstva i moderne tehnologije.